Realme 16 5G ke iPhone Air? Kalau korang lah, yang mana satu korang pilih? Jom dengar ni. Kalau akulah, confirm lah aku akan pilih Jap. Realme 16 5G. Sebab apa? Sebab design dia. Sekali tengok, korang boleh nampak macam iPhone Air. Nipis, 8.1mm tu. Tapi ada satu benda yang iPhone Air tak ada. 7000 mAh bateri. Lepas tu kita cerita design pula. iPhone Air ni, dia punya lens tu jenis menonjol tau. So, kalau korang letak atas meja, dia jadi macam seesaw, bergoyang-goyang. Tapi, kalau Realme 16 5G, kamera bar dia horizontal. Weight distribution lebih calculated. Kalau korang letak flat atas meja, dia lagi stable dan tak goyang. Sama-sama nipis. Tapi, Realme 16 5G ni simpan 7000 mAh bateri dalam badan yang seberat 183 gram. Lepas tu, wide body tapi ada Aurora Wings dekat belakang ni. iPhone Air ada ke? Dual rear 50 megapiksel Sony IMX852 dengan OIS plus 2 megapiksel monochrome. Depan pun 50 megapiksel. Aku suka Luma Color yang ada dekat Realme 16 5G ni. Dia buatkan muka korang tak nampak macam AI filter sangat. Dan aku confirm iPhone Air korang tak ada selfie mirror dekat belakang ni. Nampak? Korang nak selfie dengan kamera belakang pun jadi lagi senang. So korang tak perlu nak teka-teka korang ada dalam frame ataupun tak ada. Alah, budget phone, chipset lembab lah. Dimensity 6400 turbo, 120Hz, 4200 nits peak brightness. Dengan 60 watt, cas setengah jam 50%, 74 minit full. Tak lupa juga, phone ni pun dah IP69. Cuba korang teka. Bateri 7000 mAh, dual camera OIS, design pula macam flagship. Okey, harga retail sekarang dalam RM1,599. Tapi kalau korang beli online, tak kisahlah dekat Shopee ke, TikTok Shop ke, Realme Official Store pun, korang boleh dapat harga yang lagi murah dan mungkin korang boleh dapat free gift sekali. So, dengan harga dan apa yang ditawarkan, korang rasa berbaloi tak kalau korang pilih Realme 16 5G ni? Cuba korang komen dan nilailah sendiri.